So gen si nou rive Haïti? Nan jiste mi Haïti. Koman? Jou an bleu. Jou ap jwe? Manje lem bleu, m'koupe lem bleu. Ou gen menaj? Mwen chè depi, te wè te bin pa at Haïti, mwen chè mdou, ti moun piti m'a koutou m'a pani. Koman ti moun piti? Ki la ti moun Ti piti moun sa de yo? 13, 14 an, 15 an tou. Haïti gouman ke le Zokiki aktuellement la Haïti me? Ki sa? Gouman ke le Zokiki ko areto we? Zokiki? Zokiki lot Haïti moun yo ko areto. Ah, ti moun aven la, moun aven la yan nou ya. Kote mga moun tap kon ba sa. An gen la janan men lotay? Yo ve, ou konen, gon dispense malase gen Mache gen bouyo. Wache gen bouyo? Mache gen yo bwe. Eske bo red jon ya la, jen mo gan moun la? Bwe, we. Hmm. Ou se soute fom te po koule sou se. Dommaj mba fom? De lo mba fom. Ou te fom te lombrit nou koule pi mte kembe, mte kwa diyo kon sa. Evita do te la bon. Yo vetin ke se moun 12 an fe baga lo Haïti? 12, 13 ans. Oui. Ah, c'est eux mêmes. Comme on ne va pas connaître. Charge. Yo pon ti tabako la? M'dou ça, monsieur. M'en va pas mentir, non, monsieur. Bon, on dit que là, chaque temps là, il y a même $10 comme vous l'avez. Charge.